Sanibona nengane zakwethu ake nginibele phela futhi nginamukela channel ehamba phambili inkezo mina ngomfazi ututhu wakho bona bathi ilasibona makubede mhlawumbe uma ngabe usemusha like uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ikhona okukhulu kunakho konke bafethu ke kwivideo namhlanje ngifuna sibheke lapha ke i-top 10 yakulonyaka FM sazi ukuthi ke abantu insizwa nentokazi lapha ke ngobuningi bazo kade sivota lapha sinominate ingoma ezifuna ukuthi zibe khona lapha kwi-top 10 Khozi FM kwi-top 10 eyokunqamla unyaka lapha ngizokwanda kakhulu engane zakwethu ngizoqala lapha ku-A number 1 uyena lapha uDJ Kotini uletha lapha mangabe uvota kanti uletha B Mthandeni SK featuring uLwandle uNkulu isihloko sithi iParis uletha C Dlala KHUZANI featuring Zaba and Skies uthi ngizoyenza iplanet number D uletha D lapha umlu verse Slukeke Makhetha ingoma ethi Themba Lam lapha uletha KHUZANI featuring uLupet Bazane hloko sengoma sithi umjolo F Melo and Slezi Java DJ lapha ke no T-Tom featuring Team and Express ithi imnandi lento letter G andile kamajole hloko sengoma sithi konke letter H Hurricane and Master KG and DJ Lamiti isihloko sengoma sithi dubula letter I udume mkostati isihloko sithi angembonanga letter J KJOS lapha ke featuring Mthunzi hloko sengoma sithi ufuna nizoke bafethu izigoma ezikwazela ukuthi ke ezingene lapha kwi-top 10 Khozi FM lapha kulula kakhulu ingane zakwethu ke mangabe uvota lapha no-SMS igama elithi ke ingoma kanye nohlamvu elongoma oyikhethayo lapha bese uthumela ku33665 kulula kakhulu ingane zakwethu ukuvota kuvala lapha ngomhla ka-31 December ngo-12 emini kanti SMS ibizwa R150 yodwa ama-SMS amahala kuthiwa futhi asazi nokuthi awasebenzi wengane zakwethu ke emeka njalo i-top 10 yaKhozi FM mhlawumbe kuthini ungakudlulisa kwakho ukuphawula mhlawumbe mayelana nalo top 10 mhlawumbe uculisekile noma uyashoda hlala pha comment section kungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe thina wakho umbono ngalolu daba mina ngane zakwethu ngelasibone sengiphuma nje kodwa ngiyethembisa unyabuya futhi nezinye ezilandelayo ku-video elandelayo kwakho subscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda khona uDr Nyathi kwamhlabela ingane usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda lingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezemfuyo ubuyisidlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 oza Dr Nyathi uzothola ukusizakala.